Ilmaan kiyya miidiyaa irratti nam fidina Oromoo rabbii jedhaa jedhanii boo'u. Mucaasan akkumaan godhee Finfinnee fidadhee isaa ajjeesudha dura yaadni kiyya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمار كفوني هودتو تميديا كينيا هرس فيديو هارادان دي بنيجرا فيديو كان لايك شير gochuun jalqabaan siniin jedha. Yaa'u akkuma beekamu viidiyoon sinii qabadhee dhufe viidiyoo nama bohaarsuuf nama bashannansiisu waan ta'eef akka jaallattanu abdii guddaa qabna. Itti aansuudhaan kara viidiyootti deemna jechaadha. Kara viidiyoo sila diqaalaa dhuma dhalee jiraadheen jedha gisee takka takka sila dur diqaalaa dhalee jiraadhee tun diqaalaa mala abbaa isaatti erga deemasi sila diqaalaa dhalee jiraadheen jedha bar mitaabtaabi kuma 40 nagaha wallahi sila diqaalaa dhalee jiraadheettiin boonaan ilmoottiin boonaan wallahi amma ka'iin jedheen guyyuma takkaaf nikaa shakriyaadin hiisise ulfaa'ee mana xallazeen baasan achiin oromoonaa guddistu oromoonaan guddistanii wallahi takka takka daame nin ulfaa'ee taabbaatu Bordee fin taabtaa no amma iyyuu taabtaa godhee nuuf haleelamee dhufaa taabbaatu mana kootti na haleelamu nan doomte. Haleelamee nuuf fayyadamu. Ani mucaasan akkumaan godhee Finfinnee fidadhee isaa ajjeesudha dura yaadni kiyya. Namaanis haa ta'u sitti himaame silaatee moo bilisa kiyya. Namaanis haa ta'u yaadaan akkumaan godhee Finfinnee fidee isaa ajjeesudhaan. Kain ajjeesu fi miti moo qarshii kuma dhibban nama ajjeessa magaalaa sanatti. Dhugaadha sun isaanii miti isaan amtooliin yaadina. Wallahi yoon kanan goone an ilma nooleetii miti gad deebituudha gana wallahi billahi. Achin gahina dura laalleeti ijibbaanne. Let's try everything. Try again one day. የሃጫሉ ባለቤት ፋንቱ ደምሴ ወይንም ኪያ ሃጫሉ ከሞተ ከ5 ዓመት በኋላ አዲስ የፍቅር ህይወት ልትጀምር ነው መባሉ በስፋት እየተዘገበ ይገኛል። በአድናቂዎቹ ልብ ውስጥ ለዘላለም ታትሞ የቆየው ወደፊትም እንደተወደደ የሚኖረው ሃጫሉ ከዚህ ዓለም ከተሰናበተ 5 ዓመታት ሆነውታል። ቤተሰቦቹን ሳይሰናበት ህፃን ልጆቹን ሳይጠግባቸው ወጥቶ የቀረው ሃጫሉ አሟሟቱም እስካሁን ድረስ እንቆቅልሽ እንደሆነ ቀርቷል። እሱን ሳስብ ይጸጽተኛል ትላለች። ሀገሬው በሙሉ የሚሳሳለትን ትልቅ ዘፋኝ አንድ ቀንም አንተ ጀግና ነህ ብዬ ባንደበቴ ተናግሬው አላውቅም። እሱ ጠይቆኝ ያውቃል። በእጅ ያዙት ወርቅ ሆኖብሽ ነው ሲለኝ እኔም አሁንም ትናንትም ለኔ ያው ሃጫሉ ነህ ከዝና ፍቅርህ ይበልጥብኛል እለዋለሁ። ምን አለ አንተ ትችላለህ ጎበዝ ነህ ብዬ በህይወቱ የሚያስደስተውን ምስክርነት ሰጥቼው በነበረም ትላለች። ቢሆንም ግን ብዙዎቻችን አጠገባችን ያለውን ሰው እንደዛ የማለት ልምድም የለንም። ካለፈ በኋላ ልክ እንደ ኪያ የሚያንገበግበን አንድ ታሪክ ይኖረናል። ግን ደግሞ ኪያ ታማኝ ባለቤቱ እንደሆነች እሱንም በማጣቷ በጣሙን እንደተጎዳች ያደባባይ ሚስጥር ነው። ዛሬ ላይ ደግሞ ከሌላ ሰው ፍቅር ይዟታል። አረ እንደውም ልትሞሸር ነው እየተባለ ነው። እንደ አንድ ሰው ilmaan kiyya miidiyaa irratti nam fidina Oromoo rabbii jedhaa jedhanii boo'u isa qofa miti an ጓደኛ isaa ደወlee fi ittiin haasa'in jira Ameerikaa jechuudha. Amma በጣም ገረመኝ እሱ ሚዲያ ላይ ሳየው ማለት ነው። ቆይ አረፋት ወይት አረፋቲን የማን ልጅ ነው እሱ? የማን ልጅ? ኢልማ ከድር መርቶቲካ አርቲስት ከድር መርቶ ነው እና አረ ከፍ ብለናል ዝቅ ብለናል አባቴ አታውቅም እንዴ አከሲ ወጅኒና ታርታ ማሚዬ አንን በረ ያን ወላሂ ላዝም والله إيمانا جد ኦሮሞቲ ቦይ ኢማና ጀዴ والله لازم አረፋት namoonni mucaa kiyya miidiyaa irratti baastan ijoollee kiyya miidiyaa irratti baastan yoo ijoollee kiyya waan takka tahanii seeraan isin gaafadhaa je miti ijoollee kiyya miidiyaa irratti hin baasinaa je kana bira ani ilma isaati ijoollee isaatiin hin jenne
ijoollee isaatiin miidiyaa irratti hin bahinaa odoon ta'in kajee miidiyaa irratti hin baasinaa jee namootaan jee si galee nuni miti. Sanuma Arafat sanuma bar ijoollee kiyya miidiyaa irratti ilma kiyya miidiyaa irratti hin baasinaa jechuun akkati miidiyaa irratti baatu Kadir martuu hin barbaadu. Maaliif inni ofittu achitti pirezidaantii maamee samaanii dubartiidhaan dhaggeeffadhaa indee waan hin dhageen dubbadhaa. Rakkinni tokko sirra ga'uu danda'a. Kanaafuu abbaa keetiifis Oromoodhaafis miidhaadha miidiyaa irraa amma inni tasgabbaa'ee amma inni fayyaan isaa deebi'uufitti miidiyaa irraa dhiifama naa godhe Arafaati. Wallaahi Oromoon baay'ee na jalatti barreessaa jiru kunoo miseejiidhaan illee koomentii. Ana fakkeenyaaf waa'ee Oromootii miti barbaachatan waa'ee abbaa kiyyaa fi ana abbaan kiyya ana hayyamsiisin tiktuu bane kanaan durallee baneetiin daa'imaan ture gaafas na dhorkee cufe si galee. Amarraa eeyyamsiitiin bane. Ati Kadiriin eeyyamsiisteetu kanatti laayivii dhufte amma. Dhiisi bilbileetiin gaafadhaa. Arafaat bilbileetiin gaafadha. Ara naa bilbilaa biyyi wallahi. Ayyee akkas taa'an waan koon qabu abbaatu Arafaat na beektaan. Qoyski na beektaan. Eenyu pirezidaant? Laayivii irratti. Garuu hedduu. Reefan argaa jirama. ኦኬ አላየውም ብላክ ስታር ወላሂ አላየውም ይጻፍኩልህ ነበር እኔ አላየውም ነበር ማለት ልብ አላልኩም እኔ ጀስት በቃ እንደዚህ ጮጮች ጋር መጫወት ደስ ይለኛል ጨዋታ ንግግር ራሱ ደስ ይለኛል እና ለዘብያ ነው ኦኬ ሶሪ እኔ ፈመሽ ፈለኩት ያና ነው ኦኬ አትል ማህዩቲ ኦኬ ቴሽንን ተይልሞ አሳነሞ ወና አሳጥሩት አብሽራ ይካተን ለማ እንት ልጅቹን ደስነት ተለሽ አይ አብሽራ አይ ዋንስሪ ዳዋንስርቲ አሰይኔ አይ ኢትዮጵያ ጅራታ ፍልፍል ነርተሞ አይ ኦሮሚያ ኪሰንጅር Ingaafatiin bakka ammaa meekalaas maamiyyee waan isin jedheef hin qabaa sittiin himaa bilbilee keessaan ishee ingaafatiniin axxayyiqoo yeet እንዳለ አጠይቀው አንቺ ምን ነው ልጁን እንትን አረግሽው እንጂ ጫረዘበትሽ እንዴ አንቺ ያው ጃይ ማዳኒ መቲ ያድራ አቦ ጀረቲ ከከናብሎ ወደ ከነኖ ደፊኒሽ እነዚህ ምን ታውቃለ ጭንቅላት ይበላል ምንድነው ገም ታስጨንቅኝ አንቺ አይደለም አንተ ሚዲያ ላይ መውጣት የለም አቦ ተረጋጊያ እንዳታስጨንቅኝ ምን ታስጨንቂዋለሽ የንጉስ ልጅ ነው በቃ ይሄ በጣም የተከበረ ልጅ ነው አይ ከቻልሽ መንከባከብ ነው ወጥተሽ ሰው ፊት ለፊት አንቺም እኮ እየተቸሹ ነው ምን ተቀምሽ ማን ምን እኔ እኮ የምከፍለው ፕሬዝዳንት ማሚ ምክር ማለት ምክር ላይቭ ላይ ስላየሽው ነው መጀመሪያ ተመክሪው በውስጥ ደውለሽ አላውቀውም ዛሬ ነው ያየሁት እኮ እኔ ሚዲያ ላይ ሲወጣ ራሱ ብራዘር ቡታ ወጣ ባይ እነዚህ ነው ቦልካቸው እሺ ነሞተ ከና ቦልክ Asuma jedhaga kara xumuraatti dhufnee jirra jechaadha. Viidiyoon har'aaf qabannee dhufne kana fakkaata ture. Hanga viidiyoo haaraadhaan walitti deebi'u nutti baay.